Mara inkinga yami iyi1 ukuthi sikhutshwe njengezinja. Singatshelwa next sibona bogandaganda, sibone amasoja egcwele sehla ngama helicopter eza la ezogada nama metropolisa. So mina bengicela ukwazi kukansela wethu Sara ukuthi wenzani udestroya iSouth Africa. Nayi ID yami ngiphethe. Le ID yokwenzani makumele sihlukumezeke elizweni lethu. Kanti size sivotelani since 1994 ngivota since kwaqala uMandela ukuphatha. Wasuka uMandela kwangena uThabo Mbeki, wasuka uThabo Mbeki kwangena uJacob Zuma, kusuka uJacob Zuma manje nguye lo council lo uRamaphosa lo khoyo manje. Thina mara siyahlukumezeka, asitshelwa lutho, sibona ngezinto zenzeka, asitshelwa nokuthi siyapi, ukuthi masihambe soqasha sizofonelwa. Xa bekutheni kwayi kumele sifonelwe, kutheni kumele sifonelwe singatshela ukuthi sifumene ispace sokuthi niyongena khona kunama toilet or whatever, mara basitsheli lutho. Sihluphekile thina njengami kanje ndiyakhala ngale ndawo endisuke kuye Babis yazofakwa kuyo la. Ndiyakhala ngokuthi mina manje iphuma ngomuva njengenja. Ngicela ukuthi uSara asiphendule imibuzo. Ngicela Ramaphosa government yethu ukhulume naye as a community. Ukhulume naye ukuthi wenzani lento ayenzayo uyenzelani. Ufuna senzeni? Why angathumelanga bhetela amasoja la azosibulala aqede ngathi. Kuphele ngathi ngoba kuyafana phela. Elizwa ilo lethu elakhe. Thina siyahlupheka kanje. Siyakhala, siqhaqha imikhukhu yethu asisazi basiyaphina. Asiyazi ukuthi siyophelela laphi.